Amen. Praise the Lord. Are you happy tonight, mga kapatid? Amen. Good evening sa ating lahat. First of all, sa our beloved Senior Pastor, Pastor Provi. Good evening, Pastor. Also to our Patriarch, Pastor June Cadilinya. To all our pastors and preachers. Also, to our members at mga bisita natin ngayong gabing ito. Welcome to our prayer meeting service. Let us all stand as we worship God through singing. Now, when we set our hearts with gratitude and praise, and let us sing so much to thank Him for. Ready on the verse. When I look around and see the good things He does for me, I know I'm unworthy of them all, but His blessings He freely gives. I owe my life to Him. I've got so much to thank Him for. On the course now, when I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how He's been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. On the second, and sometimes while on this way I kneel and stop and say thank you, Lord, for all you've done for me. Amen. And one day I'll reach sweet heaven's shore of bliss. Just let me kneel once more. I've got so much to thank Him for. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how He's been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Let's sing that verse one more time. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how He's been so good to me. Amen. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Our second song, thank you, Lord, for your blessings on me. Ready now. As I struggle along, they say I've got nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. On the last verse, I know I'm not wealthy, this close here
I don't have much money, but Lord, I have you. Amen. And so it's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your blessings on me. Amen. Let us sing our last song, Salamat, Aking Panginoon. Ready on the chorus now. Salamat, aking Panginoon, sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyong aking ialay, ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. Amen on the first verse. Kung aking isipin, sakripisyo mong dakila, buhay mo'y ibinigay, sa krus ika'y namatay, at nung ika'y tinanggap mo, ako'y iyong iniligtas. Salamat, salamat, sa dakila mong pagmamahal. Salamat, aking Panginoon, sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyong aking iaalay, ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. Let's sing the last verse. Sa aking paglalakbay, salita mo ang aking gabay, pangako mo'y aking lakas, sa lahat ng landas. Maging sa pagsubok, ako'y iyong pinapatibay. Salamat, salamat, tunay kang matapat. Amen. Salamat, aking Panginoon, sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyong aking iaalay, ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. On the cross, one more time. Salamat, aking Panginoon, sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyong aking iaalay, ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. Ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Wonderful sing. Let's all remain standing as we have our Bible reading and opening prayer. Good evening po, Pastor June. Good evening po, Pastor Pruby. Good evening, it's BBC family. Alantay digiti Bibles tayo kakabsat, lukibin tayo iti 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 8. 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 8. Masarakan ka digiti 5 Bibles tayo kakabsat, iti page 1336. 1336. 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 8.
I'll be reading from the Ilocano version, kakabsat. Sumurot kayo, iti panagbasa yo, kadigiti matmatayo. Verse 1, the Bible says, ibalakat kung arud, nga iti umununa, dagiti araraw, dawdawat, panangibabaet, ken panagyaman. Maaramid kuma ang may paay kadigiti isuamin at tao. May paay kadigiti arari, ken kadigiti isuamin nga da iti panagturay. Tapno agbyag tayo anaulimek ken natalna, pabeen iti kinasanto ken kinapudno. Dagitoy ket naimbagda, ken makayayuda iti imatang ti Diyos amang isalakan tayo. Isuwa pagayatan na, nga isuamin at tao, may isalakan da, ket dumteng da iti panakaamu ipudno. Tamay-may sa ti Diyos, ken may-may sa ti mangibabaet iti Diyos kadagiti tao. Ni tao a Kristo Jesus. Isuwa ng ted iti bagina asubot, kapu kadagiti isuamin, apamaneknek kadagiti aldaw a may parbeng. Ket gapu itoy, na isaadak ang mga kasaba ken apostol, ibagak ipudno ken Kristo, sa anak nga gulbud, manursuro kadagiti hentil iti pamati ken kinapudno. Verse 8, tarigagayak nga rud nga dagiti tattao, ket agkararagda iti isuamin adiso, nga itag-ayda dagiti nasantuan nga imima, nga awan iti pungtot wenno panagduadua. Nawatag kakabsat nga itamet tayo digiti ulo tayo, item tayo digiti mata tayo, tayo iti panagkararag. Naindakla na Dios amami nga nainlangitan, what a privilege nga inted mo iti dayto nga gundaway. Kanito apo Dios nga makapagdayaw kami, kanito apo Dios nga makapagserve kami. Ken gundaway ken pribilehiyo apo Dios nga may exercise mi iti pamati mi. Pabaen apo Dios iti iya sidegmi, iti trono iti parabor mo. Agyaman kami kadayto nga gundaway nga makapagkararag ket maidanon mi ken ka, dagiti tarigagay ken unoy, dagiti puspuso mi uray pay apo Dios, dagiti prayer request, dagiti kakabsat. Pag may saem kadi Ama, iti puso, iti panunot, ken iti nakem mi, kadaytoy apo Dios nga panagkararag mi. Si tatalek ken si inanama kami Ama, nga adda ka nga siraragsak, si sasagana, nga dumngeg ken sumungbat, kadigitoy apo Dios nga dawdawat ken pakaasimi. Dawatek nga rod Ama, iti panangbendisyon mo, daytoy kabuklan, iti serbisyo mi, aglalo iti panangali daw ulo, iti senior pastor mi. Dawatek Ama, iti bilek ken iti panakabalin mo, ken iti anointing mo apo, tapnon kadaytoy nga panag-preach, iti pastor mi, katagbalin na nalawag ken nabatad, iti panakidanon na po iti mensahem. Karara ko Ama, bendisyonam, uray pa iti internet signals and connections me. Have thine own way, dear Lord, to move in a very personal and in a very special way. Kadigiti amin apo Diyos sa sanctuaries me. Kadigiti amin apo Diyos nga outreaches me. Kadigiti amin nga kakabsat, joining with us tonight, tadinuman apo nga pasut iti lubong, iti ayanda kadaytoy apo Diyos nga gundaway. Yaman kami apo, iti balay ngayon saganam, kadaytoy apo nga prayer meeting mi, amin digitoy, kararagdawat mi, itinaga ni apo mi nga Jesus. Amen. Okay, you may be seated. Sakbay ngayon tayo di prayer time kakabsat. Kantahan tayo, He's All I Need. He's All I Need. When? You may be seated, you may be seated. Kasapulan tayo di apo kakabsat. Amen? He's all I need. Everybody sing that song together now. First, He's all I need when I just need someone to talk to. He's always there to hear my prayer each time I call Him. All I need, He supplies my thirsty soul. He satisfies, He's the Lord of all, and He's all I need. He comforts me when I'm weary. He sets every pain, fills my deepest longing. Time
is my everything, and He is all I need. Second verse now. He is all I need. I will not turn to any other, for He's a friend who's closer than any brother. On this friend I can rely to be my strength. As time goes by, He's the Lord of all, and He's all I need. He comforts me when I'm weary. He says every pain feels my deepest longing. Time and time again is my soul's inspiration, my heart's consolation. Is my everything, and He is all I need. Okay. All right. I want you to see all our congregations and outreaches joining us tonight. We have HBBC Claveria. Praise God. Kumusta kayo amin dida Claveria? Okay. Amen. Praise God sa ginawa niyong outreach and evangelistic effort itang alawas. Madaydayaw iti Apo. We also have HBBC Lawag. Okay, Lawag City. Amen. And Dingras. Yung mga taga Dingras, kumusta kayong lahat dyan? Amen. Praise God. Batak City and Paway Outreach. Good evening. Pasukin. Okay. Pasukin. And praise God, tonight we have Brother Giovanni and family from Singapore in the place. Ayan sila. Toki tayo. Yan si Giovanni, si Bernadette, and si Vanna. At yung pinsan ni Bernadette from Cagayan. Okay. Welcome to Hosanna Bible Baptist Church. Kalkalpas ko kakapsat, dete, thank you. Kaliplipas ko, dete prayer meeting tayo ti Australia. At makabendisyon, di kita'y testimonyo da, nabendisyonan damat iti sao iti Apo. Okay, so let's go to the Lord in prayer tonight. May flash yan the screen, di kita'y prayer request tayo. Alright? So get a partner. Okay, get a partner. And make sure to pray for all of those prayer requests this evening. Okay? Alright, let's go to the Lord in prayer. Go ahead.
Okay, praise the Lord. Wonderful time of prayer, amen? Amoy no apay nga nabilag ti church kasi adada dagiti napasnek nga karkararag. Hanaumdas iti sarili tay ken kabukbukodan tay laeng kakabsat nga laing programa napintas ti da programa na napintas ti adda laing na kakabsat ngem no apay nga very fruitful ti ministry tayo because of people who are praying for our ministry. And I would like to thank you for coming tonight. Iti prayer meeting tayo hangkailan nga imay gaputa required ti attendance. Ngem di attendance is because imay tayo nakipagkararag. Kaya salamat mga kapatid sa mga kapatiran na nananalangin para sa pastor, sa mga pastors natin, outreaches, dagiti programa tayo ken amin pay. And amuyo, manulang nga aldawan kakabsat, si Esin. Ket duwa nga banag ti kasapulan tayo kakabsat. Preparation, P-R-E. Ken preparation, P-R-A-Y. Ulitek, duwa nga banag ti masapul tayo. Preparation, P-R-E. Kabil mo. Preparation, makipagkararag. Data nga duwa, tumulong kayo kakabsat. Tumulong kayo. Kabil mo na, Ebi. Preparation ken preparation. Tagala. P-R-E, P-R-A-Y. Agduma kakabsat iti letra na. Masyadong maliit. Basahin nyo man. Go. Ken? Tumulong kay dita kakabsat. Umay kay tumulong ti preparation. Umay kay tumulong basit nga kumita. Di rabi alas 10 ngagbagbagkat digito young people tayo ti mulmula. Damdama no hangkay paymot nga maturog no rabi nga nasapa, tumulong kayo ta iplastar tayo, nagudwan, lipasan tayo di likod, di pa nagikabil ti kwa. Dete binil tiles di likod. Do we have pictures on that? Okay? Yung sinabi ko sa'yo. Yan. Tapos, nalpasan. Napintas mo di kurtina tayo kakabsat? Grabe, no? Kasla Malacanang. Di ba? Kakitampay di kasta nga kapintas ti kurtina kakabsat. Aya? Napintaan ng aglawlaw. Narepaintan. So nga, nurumwar kay nurabi talyawin nyo mo't kakabsat. Ti pintas di kapilyata yaw. Nakalinlinis man, di kita pintanan. Amen? Di baba, nakita yung jelabi? Napimpintas pa yung labi ti hotel. Nga 3-star. Diba? Pintas. Kita nyo? Part yan ti preparation. Okay? Inaldaw ng umegdalus, di kita kakabsat dito Adupay nga beddings ti masapul tayo. This week, gumatang tayo kakabsat tingan nga ni 100 nga beds. Initially, kunak ide, gumatang tayo kumati double deck. 370 may sa di double deck. Ngam, gaputa nakadadumot ti bisita tayo, no gumatang ka double deck, gumatang ka pa iti foam. Iso nga, next year tayo ito nga gumatang double deck. Foam pelat gatangan ta ita. Amoy din bagak nita, adamay sa akabsat nga tinignay ti apo. Iso nga nang ted kakabsat ti 70,000 pesos. Nga igatang kumati double deck. Ngam kinasarita ket kunak mas kailangan tay ti foam. Haan tayo nga ikatan di idea nga gumatang tay double deck. Ngem no ngamin ag double deck tayo gumatang tay pay foam. Ket gaputa hammet nga dakkel ken hammet ta subsobra ti budget tayo isu nga
foam pelagatangan tayo kat nasayat mo ti puso di nga kabsat. Yes, pastor, no anaman iti wisdom nga ito ti apo kada kayo agad no isot kasayaatan ko na naman. Praise God. May isa lang nga tao kakabsat. Oh. So gumatang tayo ti foam, gumatang tayo pa iti di kita pagkurangan na nga bedsheet. Ngam no adda maipakasto yung nga bedsheet kan pungpungan ules. Oo, halakit di nga agat lakasa. Pakastuyo kakabsat. Dito medyo agat kolon mo ta. Amen. Kahit kung asawan, kalablaba. O, kadawdaw ni, panyutoy. Pasukin man, dingras man, uray kagayan, no, danto pa'y pagikargaan nyo. Pastor Dennis, yan ta lugan. Mangipakastoy kay lata, di kita gamit dita. Kasi kakabsat, as of the moment, tinagregisteran nga HBBC members 316. 316. Di tala maiabutan di 350 kakabsat. Adadapihan na nagrehistro ta. 350 dapat. Ti non-HBBC nga gistay in dito church tayo 94. Plus taga-Cagayan nga members tayo kung taga-Dingras 58. So, ti total na data kakabsat, manunukwan, 152. Ti agi-stay-in nga delegates tayo, 152. Almost 60 pastors, Abra, Ilocos Sur, Pangasinan. Dapat umay ka taga Pangasinan. Ilocos Norte, Cagayan, Apayao, Kalinga, Isabela. Deta kakabsat. Ti umay magi-conference. Okay? So, willing tayo, ti kwa natap nun maawatan nyo kakabsat, kuna ni Pastor Jun kaming kanyak idi siyak ti mapmapanagat attend ti conference ide Manila, ket digiti na adal ko, in-apply ko ti church tayo, rimmang ay ti ministry. Itaan takaya tayo, iti mang host with the facility, resources, and manpower. At the facility, no awan resources mo, wala rin. At the facility, at the resources mo, no awan manpower mo, wala rin. Praise God. After 42 years, adakas jay tayon kakabsat. Facility, resources, manpower. So ita, hantay laeng nga bukbukudan deto nga blessing, aramatan tayo tapno makatulong kadagiti dadto mga papastor kan churches. Kat amuyo kakabsat, deta pela accommodation tayo, kan food tayo, nga ni 400,000 pesos ti gastusan tayo. Isu nga, kunat, tunno malpas ti conference, masapol nga kolekak ti 500 willing members. 500 willing members. Nga mangted ti sagsasa nga gasot ti kada bulan. Minimum, hanga commitment di jay. DJ kat kasla kwatay lang, ay ayam laeng ited tayo. Nalakata 100 a month. Minimum data. 500 times 100, 50,000 in 1 month. In 10 months time, 500,000. Hangkay narigatan, ngam nagdakkel ti imbunga na. That is the result of unity. Awan na hana commitment di jay. Don't make that a commitment, kakabsat. Kuwalang, kasla sharing tayo la di jay. Ag commitment tayo tupay ti sabali. Ngam ko nak, Lord, I need to do this. Inkararag ko ti apon. So, I want 500 willing members. Kat bilbilangat, kakabsat, kaya tayo ta 500. Ngamjaklaan mo, no willing amin di 500. Sino kada kay ti willing no kwa? Kita nyo man, ti maaramid ta 100 yo. Anong magagawa ng 100 ninyo? Kung 500 tayo, that is 500,000 pesos. Hana na dagsen, right? Ngam nagdakkel iti agbalin nga resultanan. Okay? So praise God for that. Kat salamat sa Panginoon. Digiti kakabsat tayo ti abroad in Gidanda, ti bakasyon da, deti conference tayo. Kasta kakabsat ti sulit.
Well, no kayat yung nga masulit, ti gastos yung agbakasyon, itaon nyo kadigiti ada event iti church. Kasi, no agbakasyon kayo, kat awan ti event iti church, sula iso. Di ba? Kung nakadigiti taga-Hawaii di Lunes, agbakasyon kayo, hindi agpasyar ta pagudpod, napimpintas pela ta Hawaii mo ta. Hanga pa nang ibabak ta pagudpod. Ngam ti isunto mo't laang ti paggastusam lang ta bakasyon mo, nasulit. Ti mangpasulit ti bakasyon mo, kat no ada event iti church nga paka-involve. If you are a Christian. Okay? So ikararag tayo nga rod kakabsat, kat sapay kumat, nabalegi dahi nga conference, in be a part, help in the preparation and help in the pray-paration. Kararag tayo. Tano awan ti kararag, no power. More prayer, more power. Amen, kakabsat? Di ko naka 400,000 accommodation kan food pela di jay. Awan pa'y love gift ti speakers tayo jay. Awan pa'y digiti souvenir. Awan pa'y digiti gasolina ti luglugan tayo. Kita nyo kadakkel ti conference tayo na asi-asi. Iso nga dakay nga membro, hang kayo kakabsat nga kamkampante, nga tala umayagaten. Tumulong kayo kakabsat. And if the Lord has touched your heart, it is more blessed to give than to receive. The more you give, the more you will be blessed. Just give. Just have a part. At dada kakabsatan nga ng ted. Pastor, my commitment for the anniversary. My commitment for the conference. Amen? Okay? So if the Lord has blessed you, give. And the Lord will bless you more. The more you give, the more you will give. Amen. Ulitin tayo. The more you give. Apay, kasi ti Apo i-bless na ka, tapnon tun sumaruno, dakdakkel man maitid mo. Dakdakkel tumanan, dakdakkel tumanan. The more you give, the more you will give. Okay? So praise God tonight. Well, kablaawak dagiti viewers sa di Facebook. Salamat, ti support tayo. Pira, no? Kas na dete fans de gito yan. Giyaman naktikang kanayon yung pa nag-join, tigimong tayo. Digiti taga Cavite, Caloocan, Zambales, Pangasinan, La Union, Batak, Hawaii, Italy, Singapore. Ni Sister Jennifer naka-join, Singapore. UAE, okay? Kan Hong Kong. Thank you for joining us tonight. Welcome. Comment kayo mo tita. Ibagayo no taga-ano kayo. Ibagayo no taga-ano kayo. Alright? And digiti adati Zoom tayo. Magandang gabi to our patriarch and mama, Sister Mila, Martinez family, ni Nanay Marlene de Canada, Sister Risa Akibay. Okay. Good evening kada kayo amin kabsat. Why don't we all stand? Kablaawan nyo, digiti key people tayo ti Singapore. Hanggang agaw awid nga di yung maalamano idawan. Ayan. Okay. Let's go around and shake hands one with another. Sing the welcome song now. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. May we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be. Ganda ng kurtina natin, tignan nyo. Amen. To be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips
in everything we say. May the Spirit melt our hearts, and teach us how to pray. that we might be a true family. Welcome to the family, We're glad that you have come. to share your life with us as we grow in love, and may we always be, To you, what God would have us be a family, always there to be strong and to lean, to be strong, to be strong and to lean, to be strong, to be strong and to lean on. Okay, let's sing that song. I am resolved no longer to linger. All right? Sing that from the bottom of your heart. Everybody now, sing. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things this have allured my sight. I will hasten to, amen. So glad and free, Jesus, greatest heart. I will come to thee, second now. I am resolved to go to the Savior and strive. He is the true one, He is the just one, He has the words of life. Amen. I will hasten to Him, hasten so glad and free, so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. Okay, be seated please. Our kids will sing, I'm feeling mighty fine. Are you feeling fine? Ya dumakada kayo kala saan eh. Are you feeling fine? Okay, take it away kids. Amen. Control. Well, I knew I was walking in the light.
City on a hill cannot be hid.
Amen. Praise the Lord. Let us all stand and let us sing one song. I just keep trusting my Lord. Ready on the first now. I just keep trusting my Lord. As I walk alone, I just keep trusting my Lord, and He made me a song. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly dread, I just keep trusting my Lord. He will never fail. Second verse. I just keep trusting my Lord on the narrow way. I just keep trusting my Lord as He leads each day. Though the road is weary at times, and I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord. He will see me through. He's a faithful God, such a faithful God. He's always there, walking by my side. Though the road is weary at times, and I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord. He will see me through. Okay, thank you very much. You may be seated. Ganda nung kanta ng joint choir. On the Jericho Road, Jesus makes a difference. And choral will sing In His Love.
Okay, thank you very much, Coral. Thank you, choir, for always giving us a wonderful music ministry every Sunday morning, every Wednesday night, and every Sunday afternoon. What a commitment, what a dedication. Praise God for that. Amen? Okay. Digito iti general topics tayo kakabsat that will be covered in the conference. All right? Put it on the screen. Our speakers will talk about biblical stewardship. Huwag kayong mag-alala because you will have a program like this. Okay? It's all in here. Biblical stewardship. May isang mangpalago, tibiyag timay sa Kristiyano, kan timay sa nga church, ket gapot adaken kwa na ti sense of being responsible. Ti stewardship, buraken na, DJ kinapabaya ti tao kadagiti responsibilidad na. Nakaput ka pa iti church, nga dagiti miyembro, ket di daman lang responsible kadagiti na ipatalag kadakwada. No amin na miyembro kasta, hamo makita nga napigsa ti church. So biblical stewardship is a very essential topic. Our speakers will also be discussing about pursuing excellence in every area of ministry. When hana mabalin kakabsat nga cheap iti service nga ited ta iti Apo. God deserves our best. You agree with that? Every member a minister. Ado dagiti churches nga no apay nga haan nga rumangay gaputa dagiti miyembro attenders ti mindset da haan nga ministers. Umay maki-prayer meeting umay la attend. Di man lang agminister. Isu nga da kayo no umay kay makigimong hangkay lang umay agaten. Hangkay agaw awid nga awan na encourage yung nga tao. Oh, kasta. Number 4, love and loyalty to your local church. Uso ita ti Kristiyano nga palipat-lipat ti membership na. Uray uso han na usto. Han na aming nga uso, usto. Han na aming nga usto, uso. So dapat isuro tayo ti usto. Nga dapat loyal ka ken ayatem iti church nga nangipananti Apo ken ka. Another topic, how to be a key person and pillar in the church. Nakapuot ka pa iti tulbek, nga basta ka sa pulam, kanayo na sapsapulam. Sino kada kayo? No umay kay kapilya, kanayo nyo nga sapsapulan tulbek. Useless at tulbek. No sika nga miyembro, every now and then, kanayong ka lang nga mapalpalagipan, hanggang nga tulbek nga nasayaat. Number 6, the privilege and joy of being a second man. Dakay nga men, dapat ti katuan nga desire to be a second man. Anyaman nga rason yung hanagbalin nga napintas nga second man, hana napintas nga rason. Dapat may cut. So si kat second man, kat kunam second man ako ngem, anyaman tangem mo, madi, hana mabalin. Dapat kakabsat, maikat degijay negative reasons, no apay, nga hangkang effective nga second man. Whatever your reasons are, is not correct. Next, number 7, cultivating a generous heart for God. Deta kakabsat, iti sikreto tinaragsak nga Kristiyano. Amin nga Kristiyano nga generous, adda nasamit nga espiritu ti kaungan na deta kakabsat. Tinaimot a Kristiyano hanggang nasamit espiritu na napait. Okay? Time management for productivity and fruitfulness. No adda iti dapat nga ikaso yung ministry.
Tata, mabaybayan nyo. Why? Poor time management. Number 9, youth in action for the Lord. Oh, hanga youth in action dapat deta. Sino katak di program? Ano de jimpang ko nga topic nan? The next generation stewards. Yun. Dapat dakay nga young people, ti panangkita yut bagbagiyo, more than a young people, you are a steward of the next or the future of the church. I-prepare yut bagbagiyo, ngagbaling nga steward. Okay? Next, loving and honoring the man of God. Nalaka nga ibagam nga ayatum ta pastor. Kasano ti panangipakitam ti ayat. Amen? Oo. Tuno Friday, inak ti SM, inkarik, itoy, hap de jainted yung agip, igatang ko ti barong. Diyo usarat tong biyernes. Oh, naggapo ti bagara di jay kakabsat. Tuno kasar. Gaputa na pana kong kakabsat, ada kultura jay. Okay? Jay, inted tilawag. Adda kakabsat barong. And on. I praise God for that. Hangko nga ibain, nga ibaga, nga digiti suot ko, inted ti miyembro. In fact, I am proud to tell, nga DJ barong ko, naggapo iti miyembro. Ipakpakita na lang iti miyembro, ang muda nga ipatag, di adipon ti apo. 11, developing a growth mindset. Katantayo ti espiritu dito church ti agbabayo ka nagpapatay a Kristiyano. Kang keren tayo deta kakabsat. Awan dapat agmamayo ken agpapatay a Kristiyano no maipanggep iti apo. Amen. Oh, no kasanot laing yung amangan tapno dumakkel kayo. Kastamot ti appetite yo iti apo tapno aggrow kayo. Next. Engaging the whole family for the ministry. So, dapat buo nga pamilya agserserbi iti apo. How to be responsible stewards of church ministries. Okay? Kaya't ko nga amin kayo maka-attend. So, ngakit kita nga ure at i-assign ko nga trabaho yo, hanga jay trabaho, ti focus yo, digiti sa uti apo. I don't want you to be a Martha. I want you to be a Mary. Ni Marta, maringguran, agriri pa yan. Ibagam man apo nga kadwaan na. Agriring kakabsa, tawang kadwana, Marta. Kuna ni Apo Jesus, Marta, Marta, you are cumbered with many things. One thing is needful. Mary had chosen the good part. As your pastor, I want you to have the good part. Hanga madama iti service at daw ubrayo nga sabali. You sit here and listen. Kaya sabi ko, yung mga traffic natin, imbes nga aser ti agbantay, I want us to request from the barangay to provide us tanod, to help us secure the parking during the services. Napanda nagisubmitan itay ti request, iti PD, for him to help us through the policemen, tapnon masecure deti place tayo. Praise God. Abuyo ko na ni PD kanya, nakita kam di basketball court, iti Centennial, iti palarong pambansa. Kuna ngamin di ka anakat ni Onyx, ni Onyx, ni Kurt, kuna da, Tito, pwede ba tayong manood ng palarong pambansa? Okay, kuna, para sa inyo, at para ma-relax din ako, panggami. Napang kami jay likod. Idektak-tak dirak, sumungad ni PD. Pastor! Di nag-VIP kam ti pagtugawan kakabsat. Katugaw kami. Kuna na kanya, Pastor, I want you to be giving the prayer and invocation during my turnover ceremony. So, pumanawon ti Ilocos, at sumukat a PD, kayat nga siyak ti mangtad ti invocation service. Kaya pray for that. But they will provide us police people to help us secure. I want to make sure that all of you will not miss the good part. Napintas kakabsat. Excited na kiti speakers tayo. Okay?
ni Bishop Freddy De Vega ti main speaker tayo. Kat idi makita na gudi topics kuna na napakayamang utak ang pinanggalingan ng mga topics na yan. Sabi ko, oo Bishop, kasi sa Diyos ang utak ng topics na to. Mayaman ang utak ng ating Panginoon. Praise God. Sa mga pastors, meron din tayong breakout session. And sa mga key people ng AV, meron din tayong session. And sa choir members, meron din tayong session. So sa choir member, choir leaders, kandi kita key vocal or key voices ti choir. So no kumakas pagarigan 40 nga churches, time is 4. Soprano, alto, tenor, bass. That's about 160. Oo. Pero hindi natin alam kung dadalhin nila lahat yan. So we might expect around 50 to 60 from the choir and another 30, 20 from the AV people. So, tipagyanan to ti choir tayo nga lecture dito likod. Ti AV, ijay. Okay? Ti pastors, ijay baba. Amin tayo nga members dito. Alright? So, praise God for that. Amen? Pagaganda yung mga topics natin. Ti schedules tayo kakabsat kat full load. Manipod ti 8:30 ti bigat at the speakeran. 9:30, second speaker. 10:45, last speaker in the morning. Afternoon, from 1 o'clock to 3 o'clock. Okay? 2 sessions, including breakout session. Sa gabi, 2. So, in a day, you will hear 7 topics. 7 lessons. So, nakamaymayat, aya kakabsat. Hala nga datayo nga church ti ma-challenge. Adupay nga papastor kan churches iti mablesan. Adu ti accommodation tayo. Okay? So, praise God for that. Ngamhan na umanay, iso nga, upaan tayo de Casa de Viajero. 500 pesos per head per night. No 40 nga pastors, time is 500, that is how much? 20,000. Time is 3 nights. That's about 60,000. That's why I told you, for the food alone, manunga meals, 3 times 3, 9, plus 1, about 10, 11 meals. Plus the accommodation is 400,000 pesos. Wala pa tayong love gift sa speakers dyan. Okay? Pero, praise God for His provision. Bibili pa tayo ng mga tulugan, at marami pa. You know? That's why, again, I pray that there will be 500 willing members on July to give 100 peso each per month. That's not a commitment. Huwag niyong gawing commitment yan. Just sharing. Iba pa yung commitment na gagawin natin because 500 times 100 is 50,000 times 10 months. By May next year, meron na tayong 500,000. Hindi mahirap, pero malaki ang epekto. Amen ba mga kapatid? Okay, so praise God for that. Now, tonight, get your Bibles and your notebook and ballpen for the preaching of the Word of God. Okay? Tumayo tayong lahat and turn your Bibles to 2 Peter chapter 3, verse 18. 2 Peter chapter 3, verse number 18. The Bible says, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen." Basahan tayo man di Ilocano, page 1372. Naghahanap pa yung iba. Antayin natin. Sige, we'll wait for you. Okay, page 1372. Everybody read Ilocano, go. "Ngem rumang ay kayo kuma iti parabor, ken ti panangammo ken apo tayo, ken manangisalakan a Hesu Kristo. Ken kuana maited kuma, ti kinadayag ita ken ti agnanayon, awan patinggana. Amen." Rumang ay. It is Sunday, in Rugik, day topic tayo,
the 10 things that you need to stop in your life. 10 things you need to stop doing in your life. Adda dagiti kasapulan nga ituloy tayong obraen. Ngem adda damet dagiti rebeng nga isardeng tayon nga obraen. Number 1, stop worrying about the future. Amoyo, damay sa nga agasawa nga inkararag ko itang alawas. Ket permit sangit da kakabsat. Gaputan na blesan da unay kadetoy nga in-share ko iti Sunday. Stop worrying about your future. Mamatiak nga dijay nga panakabless da. Dakkel iti banagen ti biagda. Ket agbalinda manen nga asset iti church. Agbalinda nga makatulong ti ministry. Gaputa dijay nga point ti sa uti apo. Ket na-uplift iti pammatida. Tonight, lumagtutay di number 6. Number 6. The next that you need to stop doing in your life is number 6, is stop being passive about your spiritual maturity. Haanyo nga baybayan iti panagmature ti spiritual life yo. Deta ti maysa nga kaimportansyan nga tulbek tapnon narangay na bunga ken natibker iti church tayo. Imagine nyo ti church nga limagasot ti miyembro na puro immature kakabsat narigat nga idaulo. Kay kayat kulat mangrugin ti baro nga trabaho ngem taan anusak dagiti Kristiyano nga di na kayat ti agmature pulos. Tanumang rugiat ket willing dang agmature, unaan nakapay, kaysa sika nga di ka kayat iti agmature. Stop being passive about your spiritual maturity. Lord, bendisyonam ti mensay tang arabiing, ket sapay kadi, ti anoint mo, ken i-empower mo ti adipen mo, ket tunggal maysa kada kami apo Dios. Agawid, nga haan lang nga nablesan, no diket addat panunot nga plano nga aramiden mi ti biag mi akas Kristiyano. In Jesus' name we pray, amen. You may be seated. Sakbay nga tumbuket, deti tema tayo, stop being passive about your spiritual maturity. Kaya't kuman nga encirclean nyo di word nga spiritual. Sakbay tayo nga pagsasaritaan ti maturity. Encircle the word spiritual. Okay. Now, ti tao, talo iti paset na. Body, soul, spirit. Everybody say together, go. Body. Okay. Your body, write it down, is your world consciousness. Body is world consciousness. AB, may mayat sa no kwa, tutok na tutok, kasi di kita agbuy-buya. Masyadong malayo, oh. Yasidigyo, kahit half body lang. Oh. Sige, half body. Zoom in. Zoom in. Zoom in. Ganyan. O, di ba? Mas personal, di ba? O, wag niyong babaguhin yan, ha? Uray baliwan nyo, uray dijay di pagandarin nyo, kastalat tati kaasidignawan. Anyol alan ti buo. No kayat nyo, mangipang kay tababa, itutok yun, digita, susugal nga miyembro, kan agmamayo, so that ipakita yun ta. Okay? But that should be, ha? Kasta. Okay? Very good. Oh. Body is world consciousness. Bagi. Right? Apa nga world consciousness di bagi? Kasi, isot maki-experience physically, dito lubong. No awang bagim, you cannot have a physical experience of the world. Your body allows you to experience the world. Isong adamatam, tapno makitam. Adalapayag mo, tapno mangag mo. Right? Adadilam, tapno makaraman ka. No awang bagim, kasano maramanam di sidaan. Right? Adda iti sense of touch mo, tapno mariknam, deti lubong.
Di ngamin kakabsat, ay nalamiis. Kuna tayo, ay nagpudot. How do you get to experience the world? Because of your body, right? Okay. Soul. Soul is your self-consciousness. Alam nyo yata kakabsat? Soul is your self-consciousness. Okay? Tata, kadeti soul, ada talo a function na. Talo. Kararwa. Self. Okay? Dakay detan. Sika detan. Sika, ada talo a function mo sika. Diba? Di kita lalaki, bakit sika ko na data asawa da ka? Oy, sika ka na. Kunada. Oy, sika. Oh, sika, ada talo a function mo. Ano di jay? Mind. Sulat yo. Mind. Emotion. Will. Deta ti talo a function ta soul. Nawatan nyo. Mind. Emotion. Will. Dingin nyo nga na iba. Napintas nito. Panunot. Kumusta't panunot yo? Kumusta di panunot? Emotion. Right? Iso nga makariknakat hatred. Anger. Joy. Di ba? Ano pa? Sadness. Loneliness. Depression. Mind. Emotion. That's the activity of the soul. Okay? Another activity of the soul is the will. And at will, the capacity to decide. Imay ka itang arabi because you will to come. Right? That is will. Hanga tabagi tinang ipangking ka dito Takararwa tinang ipan tabagim dito Nabannog tabagim. Right? Ngam ko na di kararwa, intak kapilya, kunana ka di bagim. Iso nga nagna, DJ Saka, minandaran di panunot. Iso nga nag-drive, J. Ima, minandaran di panunot. Correct. Oh, uri na bannog tabagiyo, dakay dito apay, kasi kuna di kararwa, inak kapilya. Right? Okay. Tatagakabsad. Importante tabagi, ng mas importante takararwa. No apay agtrabaho ka, para tabagim. I want you to realize tonight, nagdakkel a porsyento tiyin invest tayo kadeto'y bagi. Ngam di kayo agin invest, timang improve ta mind, emotion, and will. Tonight, listen, I know food is important, house is important, car is important. All of these are necessities. But do you realize they are only for the body? You invest so much on your body. 8 hours ka nga agubra para tabagim. But you never develop your mind, your emotion, your will. Hello? That's why, mahalaga nga ikasom ti development takararwam. Maawatan nyo kapsat. Sino kada kayo iti agin invest ti panag-grow ti panunot na? Ti emotion na. That's what you call emotional quotient. Sino kada kiti agin invest ka the wisdom na ti panag-desisyon na? You want to improve yourself. Anyone? You know, Filipinos do not see the importance of developing the inner man. They're only concerned of the outward man. The inner man is more important than the outward man. Now, to have a good inner man, soul, you need to have a spirit. If the body is world consciousness, the soul is self-consciousness, the spirit is God consciousness. Nawatan niyo kapsat? Ano di spirit? Ulitin nyo man, go. Okay. Nuhaan ka pa'y nga naisalakan, no awan pa'y relasyon mo ka na apo Diyos, awan spiritual connection mo iti apo. Therefore, ti agar-ari ken ka, basol ken na inlasagan. That's what you call human nature. You say human nature. Sino kada kayo ti ada human nature na? Kababalin nga naintawan. Sino kada kayo,
Kakabsat, honestly, most of the time of the day, spirit ti agar-ari kada kayo. Most of the time of the day, who will admit, human nature ti agan andar king ka. See? No adda dapat ikasum, hanlan di bagim. Number 1, level 2, di kararwam. Ngem ti kang runaan nga ikasum, di spirit. Kasi numayat ti development ti spirit mo, iturayan na ti panunot, rik na kan desisyon mo. Ulitek, the spirit mo, meaning, the langan-langan mo kanapod Diyos, ti dapat iturayan na, the panunot, karirik na, kan tarigagay. Imagine mo't mapasamak ti biyag mo, no kasta ti sistemam. Di ba nagmayat? Uray na bandog ti bagim, mayat ti kararwa panunot rik na why? The spirit ti mangiturturay king ka. Most of the time, hantayo nga min makita di jay. So nga ti agturturay ti biyag tayo, human nature. Umay ka makikapilya, di ka pa'y makakanta. Spirit deta, uno human nature. Victory in Jesus. Victory. Kumanta ka naman na maayos. Pagod nga ako eh. Pagod ka nga. Pero kung ruled by the Spirit ka, may joy kang kumanta. Sabi ng pastor, mag-amen naman kayo. Ganun pa rin. See? That's why, listen to me. On that note, you judge for yourselves. Ano iti dapat nga investan nyo, iti biyag nyo? Body, soul, or spirit? No anat sungbat yung kakabsat, deta pagturungan ti biyag mo. If you think the spirit is not important, then forget about the progress of your soul. Because if you do not value and invest on your spiritual life, hanag-improve ta kararwam kakabsat. Human nature to latat agari kang ka. That's why you need to stop neglecting the value and start investing on the development of your spiritual maturity. Nawatan niyo kabsat? Okay. Now, what is spiritual maturity? Pamo DJ meaning ti spiritual maturity. Detoy, tulungan kayo kakabsat. Ti spiritual maturity, tinggandak. Gure kayo, tapno mas ma-appreciate nyo. Sino kada kayo iti pamilya nga ti prayer yo ni Ama ti pagtaengan matured ti spiritual life na? Raise your hand. Okay. Tabagak mo't kada kay padak nga Ama. Sino kada kayo ti padak nga Ama for the sake of God, for the sake of the church, and for the sake of your family, masapol nga agmature ka ti spiritual life mo. You acknowledge that? Raise your hand. Very good. Now, what is spiritual maturity? The spiritual maturity refers to the ongoing process. Han nga overnight dito. Hangano kunam itaapo, pag mature din na, suddenly, poof, tumbigat, hapaw, matured kan. Awang kasjay. Although, listen, spiritual maturity is a miracle, but not instant. Ti may nga kadaklan na milagro ti biyag mo, deta pa nag-improve ta spiritual life mo. Milagro, deta kakabsat, ngemhaan nga instant miracle. It's an ongoing process of becoming. Kaya't nga sa wen, at da pagbalinam from who you are to what you should become. Anong tagbalinam? To be more like Jesus Christ. Ti kaya't nga sa wen, deta kakabsat, transformation, dingganda kakabsat. Ti ikaso yo, ti biyag yo, deta transformation yo. Ang taong may pagbabago, ang buhay,
may pagbabago. No kayat mo nga agbaliw ti biyag mo, agbalbaliw ka. Kasi no di ka agbalbaliw, han agbalbaliw ta biyag mo, isukan to lang nga iso, no di ka agbalbaliw. Mamati kayo saan? Iso nga no, dapat number 1, nga ikaso tayo kakabsat, di pa nagbalbaliw tayo. Deta timakuna nga transformation. That is spiritual maturity. Dakay nga agbuy-buya. Ag-comment kayo mo dito no mablesan kayo. Amen, Pastor. Kunayon ka. 1. Okay, very good. Ano pa iti spiritual? I will discuss more about that in the outline. The spiritual maturity, so ada idea yun The spiritual maturity, panagbalbaliw. Nga, iti pagbalinam ket mayasping ka kini Apo Jesucristo. Haang nga lubong titultuladam, listen to me. The more you spend time watching worldly things, you become what you watch. You become what you watch. Agpaiso nga kananataknen tayo nga umay makikapilya, ngam no anat more nga buybuyaan, you become what you watch. Kasi watching is feeding yourself Remember, datayo, dua iti gate nga pagsirkan ti informasyon. Eye gate, ear gate. When you watch, you use your eye and your ears. Nabuyam, nangag mo, simreken ka, that's why, no anak kinnan mo, isot pagbalinam. Mangang kati adu nga asukar ta kita. Ag diabetes ka. Correct? Manswam ti chicharon. Chicharon ti bigat. Chicharon ti aldaw. Chicharon ti malang. Basta agkapi ka, chicharon. No agkok ka, chicharon. No agluto ka, chicharon. Sinigang, adapi chicharon na. Ano apitan? Cholesterol. You become what you eat. That's why you become what you watch. So, gapo na kakabsat, nga kaya sa pulak nga i-emphasize dito, because, manulang oras kayo umay kapilyan, do oras ka din ti preaching, at adot oras mo nga Facebook, maatiwak kakabsat. Iso nga uray ka sa no preaching ko, hangka agim improve. Apay, matabunan di preaching Maatiw May sa oras lang nga nag-preach sak Sa nga pulo oras ka ta Facebook, di kad maatiw di preaching. So uray anat kong kunam, uray kanayin ka makikimgimong, no at adun tumot pelang, ti input mo tinainlubungan, hanggang nga mayasping ka na po Yesus sa pulos. Human nature latad agan andarking ka. That's why, it's important to understand the dynamics of spiritual maturity. So nga, na kayo nga young people, no naawatan nyo di jayan, makamukay mo't mang disiplina, bagbagay yun Imbes nga, buy-buya kay Facebook, inkay ta YouTube, isaksak yun ta earpads yun, i-play yun, di kita preaching ni Pastor Proby, ni Pastor Dennis, ni Pastor Bear, ni Pastor June, isuti mang muli kada kayo during your free time. Hanga free time, puro Facebook ka. So kung may ka makikimong, kitam tis spiritum, kitam ti countenance mo, kitam, naggapu ka, kasi kita Facebook mo, kaya ka ganyan. As a pastor, kasano nga'y daulwang kayo na di kayo mature, nagriga, di ba? Kuna tayo, intay dito, maguyuguyod kayo. Apay, di kayo matagbat-mature. Men ka ngagpaiso, di ka matagbat-mature. So ka intay dito, kunat, maguyuguyod ka. Di ka magbat-mature Why? Just on that note. That's why you need to stop being passive with your spiritual maturity and start working on it. Planwam, ikasom, yaramidam ti schedule mo kadeta nga banag. Ano usto diagonat? See what happened in your life 1 week. Huwag kang mag-Facebook. Kada free time mo, saksak earpad, play ang preaching ni Pastor Proby, Pastor Bear, Pastor Dennis, kan ni Pastor Jude. Do that. See what happens in your life in 1 week. I assure you. Sukatan nyo, DJ habit nyo. See what will happen in your life.
Sino ka dagiti mga accept the challenge ko? Young people. Dagay agbuibuya. Dagay ka dagiti sanctuaries tayo outreaches. Alam niyo kasi pastor, nagganas kakabsat iti agmove no amin na miyembro mature. Totoo yan. Kas na pamilya mo ta, right? Nagmayat nga tan kakabsat tibiyang tinaganak no nanakam aming nga anak. Ngem no ubing-ubing tumutpela nga papaanawa ti anak kakabsat. Hanla nga makapag-forward. Hanla nga na maka-forward ti naganak. Nakadagdag sa dirik na. Correct? Same thing. Stop neglecting your spiritual maturity. Na magangganap yuta kakabsat. Ngem, no alam nyo di challenge ko. Ulita ka? Take my challenge. Okay? Di-drive kayo, i-play yung kakabsat, i-preaching. Right? Tirabi, sakbay kayo nga maturog. No hang nga Bible, audio Bible, ti-play yo, preaching. Kakabsat, it's about time. Ikaso yun ito eh. Nuhan nyo ikaso ni spiritual life yung kakabsat. Wala. Marigata na kapastor ka. Uray ka sa nung porsigik. Uray ka sa nung kararag ko. Hang ka matulungan, di nagtumot matulungan na pulos. Because maturity is a very important principle and ingredient in the church. Do you understand? So it refers to ongoing process of becoming more like Jesus. Ito pa. Maturity is being able to handle ministry. Able. Able ko namon. Hala nga skill kang talent. Ada kababalin na. Nga isut gapuna nga DJ ipahawak mo nga ministry. Hanabaybayan. That is maturity. How does that happen? Mangyari ti more like Jesus and being able to handle ministry, ito ang dapat yung gawin. You need to grow in the knowledge of God. Growing in the knowledge of God is not only hearing the information once. Sometimes you need to hear it again and again and again and again. Aging gana nga deta nga knowledge, tumatakkan ka. That's why, naminsanak lang nga nag-preach, kat haamon nga sinublian, Facebook kan, ana nga road, ti pag-improbam. Ano, studya ko na? Apikit di, for example, dito yung nga message ita nga rabi eh. Di uray man tinggaman to next week ko na. Lunes, pintas ti preaching ni Pastor Proby di Merkules, perming na-revive back. O di blame to Lunes. Tinggaman. Because growing in knowledge may not happen one time na nanggag mo. You need to hear it again and again and again and again and again. Uri ka, di ko na yung nga naisalagang kayo. Apay, kaduang ka datayo, naisalagang ka, di first day mo nga nanggag ti gospel. No di kailangan, manggag mo. Oging gana nga, naawata ko. That's how to grow in the knowledge of God. Ayaw kong kunang amok detan, amumon. Anang arti amum ito nga aramidin may panggap di dyan. Okay, anapay? Obedience to His Word. Di maturity, hang ka nalalaing nga dumngag. Nalaing ka nga agi-apply. You see, hanla di jay, dependence on the Holy Spirit. Listen. Di kaya nga sa unta, dependence on the Holy Spirit, ito. No na ipatalkan ka ti ministry, you should realize the ministry is not difficult. Ano difficult? Narigat. I want you to know, the ministry is not difficult. It's impossible. No hammo nga maawatan deta kakabsat, the tendency you will do the ministry in your own. You will not need the Holy Spirit of God. You know, iti amang praktisak iti orkestra. Kasi sabi ko, may kay dito, itakayat kung ati congregational singing tayo ma-improve. Let's do the excellent thing for the Lord. Agarami dak tinota. Yarami dak kakabsat tinota ti violin, kan flute.
So we have to come up with a good music for that. Tagtugawat. Because I have the mentality that the ministry is not difficult, it's impossible. I said, God, I am a musician, but for this ministry, I will not rely on my own. This is the word. I want you, Lord, to anoint me to do this job. I praise God because every now and then, the Lord shows to me nga ti trabaho ti Apo, imposible, and I only need His power to accomplish the ministry. Can you imagine? Masapol ko pala tagkararag ti kasdeget musician ako? Amok ti do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Automatic ti inclination kan intuition kanyak nga garamid ti orchestration. Ape nga dumawatak ti Apo. Why? Because the ministry is not just a human doing, it is the work of God. And the Holy Spirit must anoint me to do that work. That's what it means, dependence on the Holy Spirit. Naki nga ushers, don't just stand there as an usher. Stand there as a spirit-filled usher. When you sing in the choir, don't just sing as a choir member. Sing as a spirit-filled choir member. When you play that instrument, play not just as an orchestral musician, play as a spirit-filled musician. Nagrigat ngam kasapulan ngayruan ko dito nga church, the awareness of the power and the need for the power of the Spirit of God to accomplish the ministry of God. Amok na nalaka nga irwam nga masapol nga isurok kada kayo kakabsat. Are you following? Yeah, it is spiritual maturity. Okay. Tata kakabsat. Amuta oras nan. Kasano mo leto yan? Ha? Tuloy tayo man tumaminsan na nakakabsat. Oo. Tuloy tayo tumaminsan. Mayat buelo nang ka. Basahan tayo na to, DJ Kwan, meaning to spiritual maturity. Everybody, read once again. Spiritual maturity refers to the ongoing process of becoming more like Jesus, being able to handle ministry by growing in our knowledge of God, obedient to His Word, dependence. Kakabsat, amuyo, no agsaksidak nga mang-inspire, ken mang-encourage kada kayo, nga deta ti pangarapon nyo kakabsat, at da papanan tabiyag yung nga nasayaat. At damot na pintas nga papanan ti ministry tayo. And I tell you, dati nga naganat, napintas ti pagbanagan ti pamilya tayo. If I succeed in inspiring you and encourage you, pangarapin nyo yan. Pangarapin nyo yan. Maging spiritually mature tayo. And all of God's people say? Amen. Kandak man la 3 minutes kakabsat, maday. Urang dito ikwag 3 minutes. Alright. Biblical marks of spiritual maturity. Biblical marks of spiritual maturity. Anat palatandaan tayo kakabsat. Anat palatandaan tayo. Pakakitam. Nga timaysa nga Kristiyano kat agigrow ti spiritual. Number 1. Christ-like character. Christ-like character. Okay? Dito Christ-like character. Isu dito DJ transformation ti biyag tayo. Listen to me. Whether you want to admit it or not, ti mo na nga kapintasan nga napasamak ken ka ket idi na isalakan ka. Number 1. Ti may kadua nga kapintasan nga napasamak ken ka ket idi binalbaliwan na ka ti Apo. Kasi nuhang ka pinabalbaliwan aging gana ita, wala pa rin. Adot na isalakanan, di pa'y nabalbaliwan. Ulitek, adon tinaisalakan, kasken ka, kaskanyak, ngam di pa'y nabalbaliwan. That's why,
Very important kakabsat, nga ikaso tayo, kan i-prioritize tayo, di pa nakabalbaliw tayo. Okay. Pastor, anay iti dapat mabalbaliwang kanya, kaya't yung amaamuan, ugali. Isudeta ti Christ-like character. Anat Ilocanot character? Ugali. Anapay? Kababalin. Save ka ng ti ugalim kas na unbeliever. Adot Kristiyano nga save ng ti ugali na kas na unbeliever. Kadi, anat papasama kan kakabsat? No da kayo nga choir member, ti ugali yung kas na unbeliever. Ano nga klase nga church? So do you realize why I need to focus on your spiritual maturity? Gusto ka kapsat? Ulitin, adot na isalakanan ng ti ugali na kaslaan save pelang kakapsat. Agpaisong awang bisyonan. Agpaisong nga nagsigsigarilyon, hanagin inuman, hanagbarbarahan, hanagbababain, hanagkaskasinon, awan ugali, awan bisyonan. Pero kung ugali, parang unsaved pa rin. Deta ti focus ti Christ-like character. And I tell you what, no ugalim tinabalbaliwan, ang bihira. Kaskala na i-convert from airplane to jet plane. Oh, kaskala na i-convert from running to nakalugang ka, permit taray na. Yan ang nagagawa ng ugali. Anat bang ipagpababat Pilipino? Ugali. Anat pakaperdian ti may nga tao? Ugali. Iso nga no, the number one nga kayat ti Apo abalbaliwang ken kanyak, ana, ugali. Deta ti makuna nga Christ-like character. Amen? Oh. A mature believer reflects love. Amen? Kailangan ugali tayo nga ayaten ti tao. Urayhan na maikari. Uray kas na habukayat. Ugalyem nga ayaten ti tao. Just like Jesus. Datayo, tinaintawan nga ayat tayo. Unfair ka nagpilpili kakabsat. Hanga deta ti ugali ti Kristiyano. Oh. Yan oh. Love. Impakita ni Apo Jesus no kasanot agayat. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Amen ba? So nga deti church tayo, nagmayat, nga no agmature tayo, iti deta ugali ti ayat, awam parikot ti pastor. Apay, han nakasapulang nga ni pastor ti mang bisita ti amin na miyembro. Kasi ada miyembro nga amuna nga ayaten ti pada na miyembro. Apay kakabsat nga, ni pela pastor ti mapan, mangkita amin. Maysa-maysa, kasi awang miyembro, nga dakir na, walang pakialam. Apay, hana nagmature, hana pa nabalbaliwan ti ugali na. You know, love is selfless. Amom ti ayat, hanga tabagim ti pampanunutem. Day sabali ti pampanunutem. How you can help, how you can bless. Sometimes, in loving people, you need to love not only your neighbor, you need to love your enemies. That is a Christ-like love. And we need to learn that. Amen, kakabsat? We were once enemy of God, but He loved us. Nag-aawit ka itang kakabsat, balbaliwam detan. Ibagam ka digiti amin nga kabusor mo, God bless you all. Ti Apo, bendisyonan na kay kuma. Punay ka detan. Pero no hamo naging ugali deta, kakabsat hamo maaramid. Apay kuma. Kung naman, di ba? Apay kuma. Oh. Hamom na kung kunam, alam mo, hindi mo ako masisi. That's human nature. What God wants us to learn is Christ-like character of love. Anapay kakabsat, ti dapat ugali nga masursurom.
kinapakumbaba. Tell me, anat mang perditi tao kakabsat, kinapalangguad. Anat mang perditi church tayo, pride. Uri masinno ka dito eh. Ti makaperdi king ka, kan ti church tayo, pride. Agasam no sikat mesa nga rason na, nga nadagsan ti church, gaputa pride mo. Sikat mesa nga rason, nga nadagsan ti puso ti pastor, nga ministry, gaputa pride mo. Ugali. Pasapol mabalbal, hanyo kung nabayaga ka Kristyanon, alang amok, di pa nabalbaliwan ugalim. Unsaved, pela ta ugalim. Baptist ka, ngam, unbeliever di ugalim. Humility. Makorek ka, anat ugalim. Sige nga, pag kinorek ko kayo, anong ugali nyo? Kakaasi kayo mang tilmo, di pride yun, di ba? Oo, totoo yan. Why? Because you are the one developing your humility. Why don't you just let God build that humility in your life? Be humble. Anapay kakabsat, dapat ma-develop ka, ugali tayo. Holiness. Listen. Di kaya na sound dati, holiness kakabsat, nalintag ka na santuan. Ni Apo Jesus, awampulos makitam nga mulit kan basol keng kuana. Nasantuan kan nalintag. Iso nga, He did not die for His sin. He died for our sin. Sinless, perfect. Sabi ng Bible, Holy One. Jesus is holy. To be like Jesus, you need to be holy. Di ka na sound deta, holy ka, sa ding that. No, at the king ka ti ugali ti holiness, it means at the sense of holiness mo, meaning, at the sense mo nga manggura iti dakas. Sense is the word. Let me show you an example. No simrek ka iti balay, nakasapatos ka o nakatsinelas ka, naggapu ka tarwar, nakarugrugit, simrek ka iti balay, nakitam nga nakadaldalos. Alright? No at the sense of cleanliness kan ka, ay, sorry. Oh. Why? Nakitam nga na dalos di balay, nagrugit di sapatos mo, ikatem, sense of cleanliness. Pero, kung wala kang sense of cleanliness, listen, wala kang sense of cleanliness, simrek ka, nagdalos di balay, nakitam nga narugit, hamo mapanunot kay kadang sapatos mo eh. Kasi wala kang sense of cleanliness. Kitam ka mo umay ka makigimgimong, agserserbikan iti apon, di ka pala ikatan di kita anomalya ti biyag mo. Awan sense of holiness mo, iba? Ugali yun. Mararamat na ka ti Apo, apay di mo dalusan tabiyag mo. Amom nga nasantuan ti Apo, aramatan na ka, apay nga di mo dalusan tabiyag mo. Yan ang holiness. Amen ba mga kapatid? Ano pa? Forgiveness. Amuyot paglaingan tayo, hangag mamakawan. Ti paglaingan tayo, agimula, ti sakit, tinakam. Madideta nga paglaingan. Nung nalaing ka nga, gimulat sakit tinagam, baliwam ta ugalim. Like Christ, forgive. Nagpinasi ko na ni Apo Yeso ko na, Father, forgive them. You can move on in life if you know how to forgive. You know why you cannot move on in life? Although you are moving forward, but you're not moving on in life because you have not forgiven. You can only move on as you move forward if you have forgiven. Among the forgiveness, sometimes forgiveness can remember, but even if you can remember, it doesn't hurt you anymore because you have forgiven the person. Yung naging gana ita, sumsumken pelaking ka deta sakit, sugat, you have not yet forgiven. Oh, kita nyo, kakabsat, ugali pa lang yan ha. So, hanyo kung kuna nga, doon is spiritual maturity. Naku, sabihin ko sa'yo, deto iti ikasum, kasi iso ti puso ti biyag mo deto. This is the heart of your life. And what else? Integrity. Oh, amen? Gusto, tuloy tayo itong mabinsanan, kakabsat, 8:20 na. Okay? To God be the glory.
Just bow your head for a while. Ag-reflect kayo kada iti message. Amok nga, adot na kisaritaan ti Apo kada kayo, babaan kada iti nga preaching itang arabi ikakabsat. Hanak mamati, nga hanak nga kinasao ti Apo, kinunbiktar ti Santo Espiritu. I hope you are not only revived tonight, I hope that you are changed tonight. Apo, akong baba kami, Apo, Diyos kan ka. Sakbay, Apo, nga imboksilak digitoy, kadigiti anak mo, kakabsat. Munang inboksilam tibiyag ko, Apo, kadigiti nga mensahe. And thank you, Lord, for rebuking me, for correcting me. Yaman Apo ti panangiset mo kanyak, Apo Diyos. Because Lord, I want to be more spiritually mature. As a pastor, Lord, I want to be more spiritually mature. I want to be spiritually mature for you, Lord. Spiritually mature for my family. Spiritually mature for our church. And spiritually mature for the world that's looking at us every day. Thank you so much, dear God, for reminding us tonight na masapol, Apo, mabalbaliwan ti ugali. Kat ti reflection ti ugali mi, Apo, ni Apo Jesucristo. What a joy as a pastor nga makitak ton, Apo, nga addan nagnaan dagiti sasaom. No iti tunggal maysa, makita ko ni Kristo di ugali na. Makita ko di ayat, kinapakumbaba nga napudno, kinasanto, kinalaing nga mamakawan, kinalintag ti panagbiag. Lord, I know it is not easy, but I am willing, Lord, and this is my calling, and I am very much glad na maaramat nag-apo, ti panakabalbaliw dagiti kakabsat. Tulungan kumamot dagiti miyembro iti HBBC. Nga handasin sinanen, Apo, ti papel kan trabaho kan calling ti pastor da. Kaputa iso ti mangiturturong ti pagbalbaliwan ti biag daw, Apo. I pray that they will submit and pray for their pastor every day. Salamat, Panginoon Jesucristo. You are our master. Sikat surutin mi. You are our model, pagtuladan. You are our mentor. Sika, Apo, iti mangigayt kada kami. Lord, continue to bless us tonight, even as we give our offerings. Sinursurwan na kami, Apo, ti generosity, nga hangkam na imot. Sinursurwan na kami ti panunot, nga digiti blessing, hanla para kada kami. No dikat para pa iti trabaho, kan makatulong iti padami nga tao. Thank you for teaching us the character of generosity. Lord, bless us we give tonight. In Jesus' name we pray. All of God's people say, Amen. Were you blessed tonight? Okay, tumakdir tayo amin, kakabsat. Kantahan tayo as we give. The ushers come. Ali kayo mga ushers. All right. And as we give tonight, let us sing. Ano ang pwede nating kantahin dan? Trying to walk in the steps of the Savior. Yun. Stepping in the light. Okay. Tukaw kayo latan, kakabsat. Let's sing as we give.
Everybody sing now. Trying to walk in the steps of the Savior. Trying. Nababa. Hanatin mo na nga ng alam. See. Everybody now. Trying to walk in the steps of the Savior. Trying to follow our Savior and King. Shaping our lives by His blessed. Happy, how happy our souls that we bring. How beautiful to walk in the steps of the Savior. Stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior. Led in paths of light. Second, pressing more closely to Him. When we are tempted to turn from the way, trusting the arm that is strong. Happy, how happy the praise as you stay. How beautiful to walk in the steps of the Savior. Stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior. Leading us on light. Stand now, walking in footsteps of gentle, footsteps of faithfulness, mercy, and love. Looking to Him for the grace. Happy, how happy our journey above. How beautiful to walk in the steps of the Savior. Stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior. Led in paths of life. Birthday ni Engineer Idilunes. Tito Dino, napananahan. Okay. Manong taon mo, Tito? Ha? 16? Hindi, yung totoo. Ha? 52. Wow. Tita Bel, ilang taon ka na? Secret. 52? Pareho kayo. Okay. Nigian. Praise God for His successful operation. Na-opera kakabsat kat nakarubar mo langan na yun. Okay. Sa Gian. Ano dyan ang si Gian? Ni Tata Inting. Praise God. Na-opera mo. Same case na kinidian. And praise God. Nakarubar mo from the hospital. Ni Carla, we prayed for her. Na-discharge rin from the hospital. Thank you, Mang Ryan and Tita Vance for assisting Sister Sheila all the way. Okay. Sino pa yung mga kapatid natin na pinag-pray natin? Sino pa yung mga pinag-pray natin? Oo. Salamat. Ay, si Cyrus. Ayan. Tingnan naman si Cyrus. Oh, ngayong Biyernes. Ay, correct ka. Birthday pa ni Brother Garo Gayam. Lasam. Oh. Biyernes. Kasar ni Kevin kini Kristen. Talaga naman. Okay, so, tandaan nyo, di ko nakakabsat be a part of these two before the CSC. Few days na lang tayo. Preparation and preparation. Be a part of the preparation. Be a part of the preparation. Okay? All right. So, sino ka nakita? The prayer request na. Urgent. Wala. Lawag. Pasuking Claveria. May urgent kayo? Urgent prayer request. Wala? Okay. So, let's go to the Lord in prayer. Lord, itandudo kan i-glorify da kaapo. Nagsaya at nga prayer meeting may itang arabi. Saya at prayer time. Apo, permi nga mabang-aranak nga pastor. Tado dagiti kakabsat. Nga marik na apo no kasano ti panakipagkaysada nga mangi-lift up iti ministry ti kararag. Well, nalaklakat ti ag-criticize ngam sabsabali apo iti panunot digiti kakabsat gaputa managkarkararag da apo. I pray
that we will continue to have more members who will be engaged in praying for our church and ministry. Lord, bendisyon nam ti CSC to no next week. Punuam ka diti pan nakabalin mo, dagiti speakers o Apo. And amin kami nga kakabsat, excited kami na po, nga umay agdingeg ka nagadal ka dagiti saom. Dagiti adda ministry na, adda iti asikasun na, Lord, help me, Lord. Tapnon mai-guide amin ang kakabsat. Para sa ganun, Lord, lahat ay walang mamiss sa aming mga preachings, Panginoon. Bless the preparation of the choral, the general choir, the orchestra. Bless the preparation the staff is making sa mga program. Bless the preparation that our adults are making. Di panagdalus, Apo, panagsagana, mayamanan nagtaadada kakabsat nga na ayat ti puso na Apo, uray dagiti nang nangted, dagiti nag-commit ti bagbagida nga makatulong Apo, madaydayaw ka. Dismiss us with your blessing tonight. We continue to pray for your grace and healing upon for our patriarch. Bless Pastor June. Tulungan mo Apo ni Mama, kiret ken pigsa, sustenance Apo. Dagiti amin nakakabsat nga masaksakit, ken kakapoy, physically o Apo. Lord, dawatag ken ka iti panangipatay mo't man nakabali na imam kadakwa daw Apo. Agasam dagiti Apo nga sagsagobanet. Ken dagiti daddadagsen iti panagbiag parparikot ken problema. Apo, tulungan na kami nga tumalyaw ken ka, maawatan mi iti promise mo kadagtaleg kami. Klamarek Apo Dios, hanlaeng iti panakasulbar dagiti problema. Hanlang ati kasano ma-overcome dagiti problema da. No diket kasano nga ma-overcome da dagiti worries da, dagiti fears, dagiti adu nga negative things iti pampanunot o Apo Dios. Lord, pangdam ti Diablo nga mangdadael ti biag mi pamilyami ken ti church ministries mi o Apo. Kwam ti gloria ken dayaw, dismiss us with your blessing tonight. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all mga kapatid. Maraming salamat and to God be the glory. God bless you all. God bless you.